Visit area de student leaders kan kiman ase namsade etia jama hobi action chairman aru action department kan bra checking jadam de edo drugs kha kan bra action loi ase tai khan bra he olta tasu khan de action loi ase. That means we have to fight against them. To not weapons bra no hoy dao bra no hoy holebi what is justice man pisaribo lagibo. To visit area de nijor bagan te jaile bi nijor laga khore thakile bi namsade etia so manu jama hobi koina to inform kuri ase. Hello guys, welcome back to my channel. Aji amnian lao sore ekdam montuk aro absus la khopor ekta loina ase amian sob dikhi pai ase amian Konyak naga brother ekta visit area de tasu visit area students union la action chairman idu dala nam do Ahoa ase Ahoa Konyak taige aji idu drug kha manu hanra tawai kha manu hanma taige surprise checking piram de taige slaughter grala taige mari pinam spot te mari diala khobor ni na ekdam afsus hoise ekdam dia lagise ekdam muntuk lagise injuries kan do specialist students union kan do injuries kan do kiman tahan kam korile tahan sacrifices ase eko salary paina kam grabe nohe oli mahala society la betterment kani tahan kam gram de achi tahan ge ina incident lok pa do edu bishi montuk la kotha ase to this area de ekdam tense situation de se dia yoni amian sob manu this area students union idu public sob idu area kan nimina man sob pray gurbo aur kiman association ase kiman organization students organization kiman ase amian sob aman ba pariya tak tange prayer support ko try kuro aur man physically bi man tange reach kola try kuro aro sob manu idu victim kana family nimile man pray kuro aur idu la situation do balwa sort out kole kani man sob pray kuro aur we want justice for Ahoa Konyak. Thank you.